Demikian insyaallah subhanahu wa ta'ala ayaw na to kalupahan in magniat kita niyo harum ini mamuasa konsum amin sunnat law tahad law arafa. Kana ini kalabihan niya mga katawtay manghuran anna siyamahu yukaffiru sanatain. In pagpuasa dun haon ini ni makakiparat siya sin 2 tahun. 2 tahun pardosahan sin kita niyo ampunun sin Allah subhanahu wa ta'ala kiparatun niya kato taniyo. Indalil hayat to biya na sin kabaita. Dahin kan Abi Qatada radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmi yawmi Arafah faqala yukaffiru sanata al-madiyah was sanata al-qabilah. Rawahu Muslim. Awaktu man kabaita din kan Abi Qatada karidaan siya sin Allah ta'ala sa bunatun in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na asuo hatungod sin pagpuasa haadlaw Arafah. Faqala in agi insabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambang na yukaffiru sanata al-madiyah. Kiparatun na in hangkat tahun 5 bay was sanata al-qabi basin tahun namin tahun susungon. Dinadwa tahun mga katawtay manghuran. Hangkan ayaw na to upasun in waktu ini mga katawtay manghuran pa akam Islam. Magniat kita ni mamuasa konsum sarta na ayaw na to kalupahan ni mga halom simpamaybay na to. Ibu da in anak mo, in asawa mo, in anak mo. Iwan sim mga ami indarakon mo halom simpamaybay na labi indayaw yatto ami imagsama-sama mamuasa haadlaw Arafah. Mga katawtay manghuran po akam Islam. Kana supaya makahampit isab. Nadiha ini وهذا إنما يستحب لغير الحاج. يستحب sin syara mamuasa habya kato wala nakapag haji. Adapun hamanga sila wa ammal haju fala yusannu lahu siyam yawm Arafah. Adapun imanga sila yatto nagnanaik haji wala syara wala sunna kanila imma muasa sila hadlaw Arafah. Kita niyo ra mga katawtay manghuran. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sawab Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka sawmahu awaqta hadlaw Arafah wala siya na puasa din na tinggalan niya. Na demikian kariwayat hakaymanan naha an sawmi yawm Arafah bi Arafah. Pianglangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam magpuasa may hadlaw Arafah hindi to ami mga saya to Arafah. Na yan mga palangwan po ang Islam. Abalikan na mo na ayaw na to upason in waktu ini pagpupuasa sin kita niyo konsum kana misan siya long ta sunna sinsara katutan niyo sa malagpo in kapaidahan niya in kahalgan niya kana mamapasi atawakan mga makiparat niya in dusa sin kita niyo 2 tahun. Si mga ulama di niya mga dusa min sibi-sibi yawn. Ana indo sarakulan na subay tuod pagtaubatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hadlaw ini mga katawtay manghuran annahu yawm maghfiratiz dhunub wal 'itqi minan nar. Hadlaw ini adlaw hipagaampun sim mga pardusahan iban hipag mamahardika ding ha narka jahannam. Lima yahun sin Allah subhanahu wa ta'ala ing ha mga ipon niya. Daing ha halom sin pinarka jahannam na murah-murahan in kita niyo kalu-kalu mahinang parsawaban in katan piaglugtuan sin kita niyo hikakarida sin Allah ta'ala labina hapagpuasa sin kita niyo konsumo niya insyaallah ta'ala na kalu ini hikalamot kita niyo ding ha mga amin mahardikaon daing hanarka jahannam. Wal mubahatu bi ahli al-mawqif tamikyan inyaun tawabansakan kanila hipagbansag sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kamalaikatan niya adlaw yaun hipagbansag sin Allah subhanahu wa ta'ala yana sin kabaita sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدن ثم يباهي بهم الملائكة
فيقول ما أراد هؤلاء. Na in hadis kaya baita lain kan Aisha radhiyallahu anha keridaan sa sinallahu ta'ala lain han Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ma min yawm wayru ning ha mga amin yadlaw amin kamatauran dunhaon amin kamatauran dunhaon lilimayahu sinallahu subhanahu wa ta'ala mahal di kaul sinallahu subhanahu wa ta'ala ha mga ipon na ding hanarka sa adlaw yan amunin adlaw Arafah. Kana dunhaon wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika. Kana in siya sumuok maun iwan hakay manan hadis at inin Allah subhanahu wa ta'ala na tumurun mari pawabosin gumi. Amuin sa ma'id dunya hadlaw hawak to sinyaw mo Arafah ang pahipakbansag niya pa mga kamalaikatan niya bang unuim biya mga in maksud sin mga tao yaum kana sinallahu subhanahu wa ta'ala nagnaikhaji nakpun tunhaon ha adlaw Arafah. Iban in adlaw Arafah inini al-hajj amin ipagukop sa Arafah inya tuding ha mga rukun sa lago-lago sin pagnaikhaji bang siya wala nakaabot sin pagukop sa Arafah na way di ketinggalan na di mabilang impagnaikhaji sin siya. Karena ketinggalan na insalapu-lapu rukun amo na al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah tayo dito hati. Wa ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu ashiyata Arafah bi ahli Arafah. Samunaton in Allah subhanahu wa ta'ala hipagbansag niya pa mga kamalaikatan niya. Mga yaon ha adlaw Arafah labi na amin panagnaan sumuamiin manaykod nain yadlawan at ina tumagna nain duman niya na hipagbansak sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga yaon hadlaw Arafah yun ipon niya pa mga kamalaikatan niya. Fayaqul unzuru ila ibadi atawni sya'than ghabara rawahu Ahmad wa sahwa Albani. Kitalong niya. Kitaan niyo yung mga ipon ko yaon. Miyari sila kapo. Wayroon dugaing nalaingkan sumaksi sadya. Iwan magnaik haji himinang sin hikala sa kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan mga tao tayo manghuran pa agam Islam. Inini patumtum muna pag inhawabaran sin kami. Ando ayaw na to kalupahan in adlaw at tawakan in konsumyaon na mamuasatod kita niyo, magniyat kita niyo longta. Amin harum ini mamuasa. Na sambil longta, bangko di na makasahul longta, bukun dayat to mga syarat sinamin pagpuasa suwi kita makasahur. Saan na payuhan talabing dayaw makapasahur pa kita, bati unta yung mga panaibang tahalom simpamayway din dunhaon. Namurang-murahan, mga katautay manghuran, kalau makahampit kita niyo, in karayawan ba amoy indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in mga sila katautay manghuran na in masi-masi aum pa luak sin waktu sin sila patumtum sin kami na misanda kuman hambuk kambing aun kapag kurbanan sin siya amoy in marana in mga pamilya sin siya sin karayawan dunhaon na ayaw na to upason at tawakan haman-hamanon in mga wakto ini na mura-murahan ang punon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan na to katan padauhat na to imbita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kiparatun sin Allah ta'ala in 2 tahon pardusahan sin ipon niya ang mga sila ini nakapuasa din dunhaon. Napatauron na to damikyan. Patauron na to impagdikir, impagdua, impangayon na to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud dua, dua yawm Arafah. Insarayaw-rayaw dua, ay pangingin dua muna in dua haadlaw Arafah. Hangkani mga sila yan, tupos-puson nila na kaagi. Ang kanabot din dito hato, magjama, magkasar sila din dito hato. Din,
waktu yaon kana hipag usa-usalon nila yapin waktu hipag doa. Sambil sadya miin tumukom na amin imata sugaden dito hato mga kataw tayo manghuran. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ami ini ding hamang abita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sarawirayaw amin hipagpamungko in ako'y masim mga kanabihan nakaw na rin kako amin hipagdua la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amo ining patauron mga kataw tay manguran, impagtikit, impagdua din dunhaon. Demikian impagtakbir sing kita niyo. Impagpataos, impagtakbir, impagtahalil mga palang paakam Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yato in patauron na to mga palangwan ko aram Islam na murah-murahan hanug-haraan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala tawfikan makapagpuasa insyaallah subhanahu wa ta'ala na patubtuhon na mo dito ipangadjian sing kita ni harum ini asalda launta kanaganayaw na aunda pag lingkuran sing kita niyo amin program amin soal wal jawab hindi raha ni Daul Islam iwaffaqani Allah wa iyyakum mimma tuhib wa tarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.